Hello. Where are you from? I'm from Austria. What are you doing here today? We are here by the BMX race. Okay. Yes, So, and who is going to the race? Your kids? Yes, my kids. Only my kids and the other from the team. I don't know. Sandra and Helena. Okay. Yes, Helena. Hi. Hi. How do you feel? Good. What will be the results of the race today for your kids? What are you expecting? Yeah, I don't know. I hope they are the winner, no? Okay, and the next race? After this one? Where you go? Yes, the next race is in Mühlen in Austria. Okay. Yes. So how do you like Ljubljana? I like them. It's very good. It's really. good? Yes. Okay, have a nice day today. Thank you. Also, bye. Bye. Smo na BMX-u, eni počivajo, eni se prepravljajo, eni so v senci. Hello guys. Where are you from? Verona, Italy. Okay. You? The same, huh? The same. And you? The same. Who is the best? Which one is the best? Him. Him? Yeah. Okay. How do you feel about the race today? It is warm, the track is nice, so it's gonna be a good race. Yeah? Will you win? I hope so. Okay. Who is your tough concurrent? I think Mattia Furlan today. Yesterday I got the win, but today is even harder, so we'll see. Okay. So all the best today, huh? Thank you. Bye. Bye. Evo, to so iz Italije. Tukaj imamo pa naprej Toti Štajerci. Čuj. Zdravo. Zdravo. Bomo kaj tekmovali? Bo tam tekmoval, ja? Bo, ne? Ja, tista tekmovalec. Kaj gremo vprašati kaj? Vse boljše. Čuj Štajerc. Ja, Kak si kaj? dobro. Kaj bo danes? Pa pričakujem na zmago, ne. Okay. Ja, pa ne vem, v už 15-16 kategoriji. Kdaj si prišel? Včeraj pa sem osvojil drugo mesto. Kje si pa prespal? Tu v Avtodom. Je cool avto tam. Ja. A? Ja, povsod po tekmo hodimo z njim, ne. Te starša podpirata, te? Ja, Te? zelo. Koliko treningov imaš na leto? Na leto. Ja. Na teden? Na teden imam 3 v fitnessu, pa na prvo grem 2-krat približno. Kar hudo, ne? Ja. Neč, vse najboljše danes, ne? Ja, hvala. Ajde. Kombijev, kakor češ. Evo, tukaj je še en, to je pa veteran. Hello. Hello. Where are you from? Slovenija. Oh, good. Kakšna je pa to odprava? Kaj? A to je klasična odprava za BMX? Ja. Če hočeš biti zaščiten dosti, ja, moraš imeti, ne? Koliko časa pa že tekmujete? Jaz 2 leti. A res? Oziroma let pa pol, ja 2 leti nosil. Kaj letnik pa ste, če ni skrivnost? 75. Kaj pa če se kaj zlomite? Bom pač počival, ne? Upam, da ne. A to imate v krvi, v familiji ali kako je do tega prišlo? Ja. Mislim, jaz sem začel s to krvjo, no, tako da ta mala dva sin pa hčerka vaši tekmujeta. Vsi trije smo, v BMX-u. V bistvu sta sin pa hčerka, ki so vas spravili na te V bistvu koliše? mi sin spravil, no. Jaz sem že prej gorsko kolo vozil, pa cestno, sem bil 30 let sem v bistvu v kolesarstvu, no. Pa me sin na BMX spravil, evo, ne, tako da. Tak je. To je se pravi neka veteranska skupina, ali kako je to? Nas imenuje veterani, ja, ampak smo v bistvu, so tudi mlajši, no, tako da, cruiser kategorija, v bistvu 24-colska kolesa, ne, tako da, BMX je 20-colsko, ne, cruiser je pa 24-colsko, so malo večja. Obročniki so malo večji, ne. Se pravi, ta je bolj na easy, ne moreš tako skočiti pa se obrniti v zraku. Malo bolj odpustiti napake, ja, to je res, ja, to ti naredi, ne. Lahko pa glih tako divjaš, no, če ti je v krvi to. Pa srečno, ne danes? Ja, hvala. Zdravo, kdo si? Maksim Jazbar, Koliko si star? 10 let. Kaj boš danes tukaj počel? Tekmoval? Boš zmagal? Ja.
Dajmo reči. Kar oblece. Kdaj imaš tekmovanje? Kdaj začne? Čez 7 minut. Pa še nisi napravljen? Ne. Pohitri. Kaj imate to? Uživo smo na Facebooku Na Facebooku. in kažemo, kaj se dogaja. Super, čau. Ciao. Zdravo. Ciao. Italiano. Sì. Come no? Dove siete? Vicenza. Probably you also speak English, yeah? Yeah, I speak English. Okay, what do you do today? Today we're in Ljubljana. We have a second day of racing. Yesterday wasn't too good, but today we're gonna try to improve the result from yesterday. Okay. Next race from Ljubljana, where to? Like in next weekend we have a pump track Red Bull challenge in Italy. So this is gonna be the next race, and then in 2 weeks we're gonna race in Perugia. It's like in the south of Italy, and it's the first race with UCI points for the Olympics. So in September we're gonna start the Olympic qualification. So the first few points gonna be there. This is great. So when did you arrive to Ljubljana? I arrived yesterday morning, so it's not really far from Vicenza. It's like 2 hours and a half. I was here last year too, so it's good. The city is nice, people are nice. It's a nice track, nice event. It's a good weekend for sure. Great. Good luck for today. Huh? Thank you very much. Verona, Vicenza, da dove? I'm from Italy, Italy you are. Cesena. Okay. So how do you feel about today? I feel good. The track is beautiful. I have a lot of fun in this track. I've been here last year and I raced the 2 Cup of Ljubljana National, and I think it's good. I will be have fun. I'm with my friend, and hopefully I will go to the podium. This is nice thought, huh? Where did you sleep today? What? Where did you sleep today? What? Dove stai dormendo? I stayed in a hotel near Ljubljana, in the center of Ljubljana, so I slept bad because the bed was uncomfortable, and so maybe the race, it will so bad today. So because of the bad sleep, you think you will not win the race? Yes, it is because of it. Have a nice day. Thank you. Ok, Italijan pravi, da ne bo zmagal, ker je slabo spal. Ostali so pa kar objektivni, ne? To je event, prav, sama dirka, prizorišče, Red Bull kombi. Vidimo, če še kakšnega najdemo. Večina jih je že šla na dirko, ampak glej, tukaj so njeni akciji. In registracija je Austria. Hi, you're from Austria? I live in Austria. Okay, so what do you do today? What do you do today? What's the plan? I'm gonna try to win. Yeah, racing with these kids is a bit hard, but yeah, let's see how it goes. Why are you racing the BMX? Why? Why do you do that? Just enjoy it, makes me happy, and keeps me not getting fat. Good luck for today. Thank you. This is your manager, or what? Pravo kampiranje imajo tukaj. Za prvo pomoč je poskrbljeno, če se karkoli zgodi, boh ne daj. Lucas Bikes. Očitno prodajajo nekaj. Hi. Iz kje si? Z Maribora. Kaj počne toti štarec tukaj? Toti štarec ima trgovino Lucas Bikes. Kaj predlagaš za to tekmo, kaj je bilo pametno kupiti?
BMX-a, vsaj to. Opremo, čelade, body armore, otroške, vso možno opremo za BMX-e imamo mi. Tako da, kdo bi rad začel dirkati BMX, naj se oglasi pri nas, kontaktira preko spletne strani verted.si ali pa trgovina Lucas Bikes. Cool, hvala. Hvala. Torej, trgovina Maribor, vse za BMX. Red Bull Van, go-kart pan, Red Bull. Hudo, štart. Številka 33. Zdravo. Zdravo. Kaj vroče? Ful. Kaj počnete tukaj? Dežuramo. A se kdo že zlomil? Ne. Upamo, da se ne bo. Če bi se kdo zlomil, kakšne so običajno poškodbe? Odrgnine, ponavadi bolj. Kakšen zlom, ne vem, gležna, roke. Da, če pa bolj kot ne odrgnine. In če se to zgodi, kaj naredite? Imobiliziramo, a ne očistimo rano. Hvala. Prosim. Očitno je tukaj prenos v živo. Ne bomo jih motili. Oskar Kozomernik na 6. poziciji, Tim Tašar na 7. in Oskar Iljevec. Včerajšnji zmagovalec na 8. štartni poziciji. Zlata kuhinja. Tuš and carry. Tukaj so pa priprave. Gremo kar po vrsti. Kaj čakamo? Čakamo štart dirke. Pričakovanja? Nizka, možda nizka. Senca paše? Paše. Kaj bom povedal? Ja, super je, ne? Vreme je vrej, proga je v nulo zrihtana, organizacija je top, tako da super dirka, kaj ne rečem. Smo veseli, da so porihtali tako. Tako da se še veselimo naslednjo leto, pa da bo čim več tekem tu. Naslednja tekma bo kje? Naslednja letos je v Maribor državno prvenstvo 8. septembra. Se vidimo? Se vidimo. Pričakovanja za tekmo? Pričakovanje, jaz upam, da bo vsi slovenski tekmovalci, ki imajo tekmovalne licence, prišli, da bo čim več udeležencev slovenski na državnem prvenstvu, pa da bo vreme služilo, pa tudi kakšni tujci so dobrodošli, ker imamo odprto tekmovanje. To se mi zdi kar fajn, imate tukaj kar eno tako kolono enih kemperjev, folk LSP, fajn zadeva, ne? Ja, to je v bistvu ti predaste srce, to je bolj taka familiarna zadeva, greš kempira, dirka, tak super stvar, no, v tujini to že prakticirajo vrsto let, pri nam pa se zdaj to razvija. Torej, turizem in šport verjetno, ne? Točno tako. Srečno. Hvala. Zdravo. Zdravo. Skod si? Z Maribora. Ful Štajercev tukaj neki, ja? Ja, more biti, ne. Kje si spal? V avtodomu. Avtodom je cool, a? Ja. Lahko spiš pri postajališčih, pa imaš neki plac za sebe, pa fajn je. Veš, da je na zmago danes, ne? Ja, danes probam biti čim boljši, če ne pa več sreče prihodnič, ne? Srečno, skoncentriraj se, ne? Hvala. Buongiorno italiani. Da dove siete? Verona. Cesena. Verona. Vicenza. So today race for the win, right? Why not? Not for the win, for the money. How much money will you win? How much money can you get? 500. 500 euros. Yeah. Good luck for the money.
Tukaj se pripravijo, šibajo gor se spustijo in tekmujejo. Malih pošpricajo, ko poskrbijo, da jim je sveže. Beno, rabiš? No, še pred tekmo akcija. Ja? Where are you from? Austria. What are you doing today here? Right, Felix. Hallo, Oma. Hello, Oma. Okay. Tukaj član tima budno nadzoruje. Kaj čekiramo? Italijani. Do you speak English? What are you looking for now here? This is very good. It's very good race. Yeah? Yeah. Where did you sleep today? And I don't understand. Dove hai dormito oggi? In the apartment C147. Fin quando rimanete in Slovenia? Domani ripartiamo. E dove partiate domani? E torniamo a casa. E la gara prossima dove sarà? A Mullen. Dove? Mullen. Mullen. Austria. Domenica prossima. Ok. Voi avete qui i vostri ragazzi? Quanti ci sono? 8. Ah, bravi. Grazie. Iz Italije, jutri se vrača, spal v nekem apartmaju, to mu je cool, 8 otrok privleku in tukaj tekmujejo. Boš kaj povedal? Sem dober rider. Jo. Gremo pogledati, kaj se na štartu dogaja. Štart, oziroma predpriprava za štart. In verjetno sodnik. Sam spuščam jih. Sodniki so tam. Aha, slišali smo en štart. On jih pa samo spušča naprej. Veš, to je organizacija. Sprav, ena skupina je šla, druga prihaja. Gleda pa spisek. Štartna lista. Štartna lista. Ja, to je štartna lista, jaz jih pripravljam v skupine, da pol lepo vse teče nemoteno. Kako jih pa identificiraš, da so ta pravi? V številkah. Vsi imajo na kolesih štartne številke svoje in potem jih identificiramo, kdo je kdo. Organizacija na vrhu. Gremo pogledati na štart, kaj se dogaja na štartu. Tukaj imamo očitno sodnika, ki še enkrat prečekira. Fantje se pripravljajo. In tukaj bo štart. Sicer poteka tudi prenos v živo, razen našega seveda. Kamera sledi dogajanju. Aha, pazi. Pripravljeni. In štartali so. Sodnik razporedi. Ne bomo govorili, da ga bomo zmotili. Resen pogled. Resen pogled. Resen pogled. Ne, skoncentriran sem drugače, pa za te mlade vse. Kako poteka tekmovanje, vse pod kontrolo? Super, vse pod kontrolo, Domenik poškodb včeraj, tudi do danes nič, tako da je vse odlično pripravljeno. Hvala, srečno. Prosim, nasvijenje. Kako se poteka? Gladko in sočno jedrnato. To je to. V primerjavi z lanskim letom? Mečkam več tekmovalcev, če ne pa vse je super. Vsako leto boljše. Obiskovalcev dovolj? Zaradi sonca malo manj, ampak jih je pa toliko več pred televizijo verjetno. Hope so. Ja.
Noče govoriti, ampak zgleda pa fajn, a ne? Že kaj povedal, če bo treba. A bo? Ma super bo. Kabli so? Delajo. To je več ali manj to. Še počakamo to skupinico in kar se nas tiče, to over and out. Ljubljana, Kaderajt.